Ka lehniam Durga Puja yang diwengai niam Hindu, kuajuk pendep cisen cisnem deman ko golai baik hau newsnem hasif mandir Jowai ya kewada penman daka sarbajan nin Durga Puja komiti. Kamte ni janmed uduloi ke Elaka Jowai upuramon kenjin dalai sakhi ya keni ke lehniam ha keni ke mandir. Neliang presiden ke komiti Usumitra Chakrabarti de ikublai yowara ha keni ke puja kamtam ki wobot yai besnany wo imde chongsuk wa yatli kamjo iburam markeliang. Neliang upuramon kenjin de ikublai yowara ki wengai niam Hindu ki wo em hapo ki Elaka kamjo ha kalen ke perthai Dewa ong wa im ki niam bonja ya po ke Elaka pen kemen ko yo ne bah wa yew ye le percha e kamasi kamtam i drugs wa ki wi ki jai di pen mu ai iwa kata e kan ro khlot kat ni. Por emi apa kania mandir yang maduka apa pendem yang diam ko ngapa Dolloi siap suko em ya dikenhun nong pendem niam nong cikri niam nong ngai niam betul yang ke maduka oman kejimika ini benda disnya yang ikam ibru ko emi kejimchenia atau porblai gam jole wo emi kejia krelang para bro lem em biji krelang para bro la dan mani belai kat mani belai le nem yu yo ye ke sup oh to ai bun sin ne ki bro yang i jo berkat i wa kadi maduka to kwa penem ka mi ka de ki bro man non tribal han rai ki jinga nya me perthai ro ai ka gi ro wi dan ni ke ti to wa i mesin yang i ki bro mani mesin yang belai ke jinga yang i bro to ke jin cikri ya kejing kha ya kejing buru yang ni ngelai lang tekam security ini yang berhukum dua kam pendewi bahwa haden do wa kejing gerkui to lemai kam bah ro ile bahai mole de mi hakowi kejing ngai ni de keju mesin go ya pendam kejing duna wa bai kejing bakla ada ni orang orang ruti ko kiwi tuan em kejing ngai le penyu ni tu mesin o em kejing maya Gimana ruti yang ka jing embor kau gi ka san para bro kami sekali ba ka jing pendep ya ka jing lehniam yang maduka yang ini snem wa inon cikri niam nang yo ke bormet bor pha ka sai ya wa ki khon yu ngai ha ka ni ka jing pendep niam yo ke la ka jo jing ka khu eu nang yang nang bit nang roi nang par nang roi he ki khani ka mai ki ji nang roi start active kham tam
Yo ki long yung wa chai ko kia ko e ko gan nang yi cho chon sam chibun ka jing su nei ben ta ge kam aperdi kam ki group in chibun jai ki kon im e ko play ker pang yo ro ki lok ki jo ko le jan ngai yo wan cha bin ma ka ko yes hilang ya ke jing kemen ko wan ra ya ke to jimot wi jing itali ko hilang ya ke jing kemen ko ma du ka u ko ke jing im pyong i nei ben ta ko yi cho cho i pun ha chibun ki jing ele ki bi to ko i kan ka ben ko por ko nga ka Dolloi Elaka Jowai siao kemen em chibun ki dia ma po Elaka ha kermen skema lamba ke ni kini ki wen ma bon jai man galuti ko yi pendo de ke jing e don kon ro lo tiong i ki wa ngop ha ka jing ki drop ki wa ngop ha ka jing dai drop ki wa ngop ha ki wa ki jing ki jing bam ki si ya kalau ren ye jong ki le ni ga ko buram ko jung de sem ko chinom ka thau kermen skem lambai ki jing nyam ko phe ru en bi jo ko ki kle ho wi ka dap ti ki to ki kon yong dai ki to kon yong ni to group na da group khap e we bi sin yong i apori India apo perthai mani video perthai wa iwi ke borong lai u chekri ke borong lai ne ta ji so ko yoi awar wa shtelo perthai ko be chibol chija on this day, on the 10th day of October 2024, when we are celebrating the Durga Puja festival this year, on behalf of the Jowai Durga Puja committee, I welcome our respected Dolloi Sahab and the other dignitaries, all the elders of the Hindu Samaj present here on this auspicious day. From the end of the committee, Jowai Durga Puja committee, I would like to extend my heartiest wishes and greetings to all the devotees of Ma Durga and those who are observing Navratra at this auspicious period of time. At the same time, I also have prayers, my heartiest prayers, that all of us together we follow and obey the message of Goddess Durga, that we should live in peace, in prosperity, with brotherhood, and we should understand each other as human beings. That is the essence of this puja basically, which also teaches us, or rather gives us the preaching that we should give our best, do our best as human beings for the entire humankind, whoever it is, irrespective of their caste, creed or section. And I'm glad I've been blessed with this opportunity to speak on behalf of the Jowai Durga Puja committee in presence of this dignitaries who are around, who are the stakeholders of our society, that I get the opportunity to welcome you all, and also at the same time we together seek blessings from Ma Durga so that we can live in harmony, in peace, and everyone, whoever takes honest endeavors in their lives succeeds in all their endeavors. With these few words, I humbly also thank the media persons present over here, and cheers. With this, I pray that the humankind may live in peace, there will be brotherhood all around the world, and we succeed in all our endeavors in honest manners, whatever we do as human beings. Thank you very much.